yılgan mümin Müslümanlarımız, kardeşlerimiz, kadirli konaklarımız, sizni biride Bulgar jirliginde ota babalarımız İslam dini kabul etken büyük ilde Allah Subhanahu Teala selamı bilen selamlağı bizge şiksiz şadbız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Rahmetli, kudretli Rabbimiz Allah, şu mizgillerde, yangıragan ayetlerden, okılgan surelerden, barlıkka kelgen ecir savaplarını, ruhi rizik bularak eriştir. Şu dünyalarga kelip gitken, bütün peygamberlerinin sultanı bulgan Muhammed aleyhisselam'nın ruhuna, bütün evliyalarının, izgilerinin ruhlarına, şu jirlikte, dinin, ailesin, balaların, vatanın, milletin saklarışın, şu yolda vefat etken, şahit bulgan ata babalarımızın ruhlarına. Ey rahmetli Rabbimiz Allah, şu nurlu jirlerde birgeleşip kullarımızı ko'tarib dua kılabız. Bir senden sırıyız, sana yalvarabız. Bizlerini bu dünyada da özünün rahmetinden kaldırma. Ey rahmetli Rabbimiz Allah, iki dünya bahtın, iki dünya şadlığın nasip et. Amin, amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Allahümme ya Allah, nahnu nekulu kema yekulune hüccacuka inde beytikel muharram. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasenete ve qina azaben nar. Vahşurna yevmel kıyameti ma'al ebrar. Amin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Adirli jiyinda qatnaşuvchilar, qonaqlarimiz, sizga barig'ingizga da zo'r rahmat. Şuşu bayramimizga jiyilib kelgansiz. Bu 922 yılda bizning ota-bobolarimiz islom dinin hukumat dini etib qabul etgan. Hem şuşu jirlikni qadar biz motor etib ko'taramiz. Mana bugungi kunda biz gostinitsini barib qaradik. Anda bek motor tuzilish ishlari bor. Alloh bersa bu yil bitirib bo'lmas ekan. Bir yil ilk şuşu İslam Akademiyasına negiz soldik. Bugungi kunda biz endi bunda jiyilib siylashuvlar o'tkazdik. Nechig etib o'quv yilin 1-sentyabrda boshlab bergan. Bunda ko'pgina o'zgarishlar bor. Hem bu jirlik bizning için barimiz için de bek yoqin. Men yangadan sizni selamlayman, hem rahmatimi aytasim keladi. Hürmetli vatandaşlar, Müslüman kardeşler, kadirli konaklarımız, benim aytasim keladi, mana şu vakitlarda, şu so'nggi yıllarda işlengen işler, nechik bizning ko'nglimizga xush keladi. O'ylab qaraysan da, mana sizga qarab, mana bu ishlanib turgan ishlarga qarab, o'ylaysan bu mo'jiza bit bu. Menga so'zi shu, shin turmushda mo'jiza ko'ramiz. Bu bizning Xoliqimizning ruhiy kishi turida so'z bor. Endi shundan da babalarimiz, babaların babaları
шушында килеп ислам динен кабул иткәннәр икән, шушы изге җирдә нәрсә эшләсәк тә чын күңелдән эшләгәнгә күрәсең. Сез кабул итеп алганга күрәсең. Инде әйтелеп киткәнчә, Владимир Путинның, үзебезнең президент Рөстәм Миңнеханов көндәлек ярдәмнәре белән, игътибары белән шушы чаклы күп эшләр эшләнә. Уйлап карагыз. 7 ел эчендә шушы җирлектә күпме эшләр эшләнде. Иң дөрес гамәлләрнең берсе. Менә инде бүген уртага салып тагын сөйләштек. Анда Болгар академиясын булдыру. Aziz kardeşlerim, 1429 yıl öttü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri bu izgi urunlarga, şehri bulgarga kelip bizim ata babalarımızga Allah'ın dinini anlatkan vakıttan. 14 asırdan artık dünyanın bütün meşakkat ağırlıkları arasında dinimizni de, tuğan ilimizni de, milletimizni de, tuğan tilimizni de saklap kildiler. Biz de indi. 1989 yıldan beri şuşunda kelip, жылый-жылый, аларны hayır dua bile iske alıp, tevbelerimizni kılıp, Allah'dan kimşilik hatalarımızı yarlı kavun kütüp, ümit etip, doğru yoldan, iman, İslam yolundan, Allah yolundan yürüge dileklerimizni şuşunda yalvarıp Allah'a dualar bilen yönelediriydik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e en birinci ingen ayet urazat tutu turunda, namaz turunda tugil, zekat, hac turunda tugil. En birinci ayeti İkra bismi rabbikellezi halak. Özünü yoktan bar etken Rabbin Allah'ın ismi bile oku degen ayet kerimeydi. Seni yoktan bar etti. Oku, ilim al, bil kim ikenini, Rabbin kim ikenini, kayda yaşaganını, kaya kaytaşağını. Allah'a şükür bugün Яңа Болгар җирендә тупландык, җыелдык. Әлбәттә, бу җир безнең өчен мөхәддәс, мубарак. Аеруча аның күңелләребездә урыны бар. Мәгълүм булганча, бу җиргә 3 сахаба килә. Абдуррахман бин Зубейр, Зубейр бин Җада, Талха бин Усман радиллаһу анһум. 922 елда исә без рәсми дин буларак ислам динебезне кабул иттек. İnqilabqa kadar, revolütsiyaya kadar Tatarstanımızda 30 mingə yakın kitap basıla. Hem dünyada birinci basma bularak 1803 yılda Kur'an-ı Kerim basıla. Şul nisbetten eski kitaplarımızda Kur'an nuzile fil Hicaz ve Kuriya fil Mısır, kutibe fil İstanbul ve tubiya fil Kazan deyilgen. Yani Kur'an ul Hicaz'da ingen. Hicaz yani Mekke hem Medine'de. Mısır'da Египеттен кылган, ин әйбәт укучылар Египеттен чыккан. Кутиба фи Стамбул, Стамбулда язылган, Казанда исә беренче тапкыр басылган. Шуңа күрә ник бу җирдә, изге Татарстаныбызда яңа академия ачылачак. Иншалла бу академиядан зур галимнарыбыз булачак. Мәсәлән, Абдурашид Ибрагим зур галимыбыз Японияга барып беренче мәчет сала. Мухаммад Мурат Рамзи Аль-Казани Сарман районыннан. Ул Меккәдә шейх булып гарәпләргә дәрес биреп, шунда укыта. Муса Җаруллаһ Бигиев исә 10 кыраат буенча Меккәдә устаз булып тора. 10 кыраатны укыта. Хәтта аның китаплары да басыла. Әлеге берничә атна элек без Иранга барып кайттык. Шунда Бурхануддин Ал-Булгариның тәфсир табыла. Гарап телендә аның тәфсире бар. Күрдегезме, җәмәгать, безнең галимнәребез хәтта гарәпләргә дә дәрес биргәннәр. Иншалла, ник бу җирдә безнең дә галимнәребез чыгачак. Иншалла, бу академиябыз бердәмлек минбары булачак. Чөнки таркаулык өчен безнең арабызда бер сәбәп тә юк. Уйлап карагыз, Раббыбыз бер. Аллаһыбыз бер. Кыйблабыз бер. Китабыбыз бер. Динебез бер. Пәйгамбәребез бер.
хәтта милләтебез дә бар. Шуңа күрә таркаулык өчен бер сәбәп тә юк, җәмәгать. Иншалла Аллаһ Субханаһу ва Тааля бердәм булып, бергә булырга насыйп итсен. Һәр барчабызга да саулык, исәнлек, саулык һәм сабырлык телим. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.